Daki sepangut kinong kerjaan jeki wikiwe pat political party hapa mau kerwat pat kiwe dia ki benta jongko South West Castle District man tekas ni kile ini no ki party ki jongki man penyeso no bakasang Voice of the People Party kini kalong haka jelang kepada pelong dekasang VPP hapa mau kerwat akaba operation dekasang uba adan bila bahasa yaman ulah pensyai kinong rem dekasang buat komjuru ulah keren ya kinong kam jeki pat ba menyeroman penyeso ba kini kasang ka jukupor ba ada pensyai ru ya kajing don kam jeki pai ba manong khot apo kan keseng bat ki egi kendon bat ki egi don kam haba ki pai ba ki rongan penyesoi di bat kan ke parti ke bamenta ka don sangut ki MLA ko ni bi ai ka jinjo ba ka jinjo kan yeng saki ba menta ka si VPP ka ya sa South West Castle sa cha away conference for South West Castle ka Mawar conference ban penrun khot kan ni ka first enrollment right tang kasih keberi kong kita ngapan perlu dot manis man ngapain ngapain belum banla tekum kada job bejimenjo apa biwa nang ingate kasih kan election pada kiran lalaki parti oh mereka biwa nang ini banlao ya kata kajinomi parti ko bisa sudon desi bros kata mereka ba iko isu oh desi kita ngapan perlu becikiti berbentuk kata mengampua mengasutuk kamu kapor kamsha ngatrai la kami okam kontrak tasan sembu nganunduk ba nganuyak nganun rekor ini ini manisma mereka pergi di Donald terpati pan berkai dari parti hamil omokra ban penjob yo MDC ni penjob yo NP ni ban rawi katakan ni sur katakan ni jiwa ko pada orang ye seng terus ko yo pada upaya mahali uji yung MLA na kani constituency nagasay UDP upaya mahali uji yung MLA na makonrong nagasay PDF upaya uji mahali yung MLA jongka motasyan nagasay HSTP atau upaya umay jibit hindi na ko HSTP hindi kayo upaya hindi tayo uji kaya kita kuman na hindi doon pa po ano kaya may jibit wawan tayo siya Ipinigay niya ka na yung ipatang ibasama mo pinipray pag-LP ngam slow ha walang makuna pa siyong strong boss to have ngam slow ha kasi naman naman si what I got makuna pa siyong strong boss ngam slow ha pagpa ulong punta unay jiwa limba MDC but MP election. But lingba MDC MP election, ada yang kuat dan cisne. Begini kisah berbeda pada kisah presiden election, kin good no, dan yang bersama kita ni kisah buat syakri yang kerja. Balas ni kisah hari ini kita baru dan kampan bread. Melakukan mengaji, ini pribadi ini. Kita buat panai kecil-kecilan, kita buat perisok, parti dulu kata kasih. Kung kada job jimenjur bagi biwang bimenjur bagi rung le bimenjur bagi rung khotlo na kasi piniyeng baro at pinirakti bagi benar sama ke rung lang suko kata kang gaji ke pat siya ini besom piniyeng panirakti biso po bat pri pamenta kasni kinong job ka mau format constituency aga jiran ko bang yo an tulong aga ni yung dorasno dagawin sur Nagawin jimun yang larai dan penyesok ini pada Voice of the People Party. Baru ban pendam maka jimpenia juga parti. Ban gomo ia jimpenia juga parti. Baka jingker part pada jangan nagan lagi tu kiberan de jingtmu kiba kuat bani politik election MDC. Kiban sapan tiket nangi. Yang priang ini halal kawai ke kendon. Mau bangin dan kejia kut pada parti. Kenapa upaya bahan yung syai baka parti kenapa kular ini? Yodan ko em bader nak kular te em amni pinite penyipat kular tiket ini. Jalan ini an dan menulung nong em peti yang ada thong nyenyes kendon ke kendon yang dibakum kita. Kiban rum tukat bagi bakwa bagi politik election. Ini soal kata ke kendon hari kenapa upaya untuk baka parti ke kleme siang ini ke parti kleme ini. Kubreshmo nang takni ke jimenjur ke jopi. Mo kapag ay kaniga por pamata. Ban peso jadi bat
ka party the voice of the people party. Kani kalau ka chairman omi ba Adelbert, omi ba Brian, omi ba Hibing. Dari omi ni ka party, mereka chairman nam ta kilom dia kimandi. Yang ni bangin sandul kimai, ya ka sapo sam nam lagi kon ki jona ki. Bara meju ko po. Shibet ngin saya perkhatan ni. Ya kasi ka bangin pelong ya ka chairman pat ba. Nam ta ka jefun pa ka ji ya ka reservation policy. Kasi pinano bi kasi yo mo. Agasi ka kira ni wan man pelong ka chairman pat ba ngin pa ma kura. Ngin ra hi ta kasi mo da ngin na tani. Ngin pelong ya ka chairman pat ba na ta ka reservation policy. Batang shira ka ni ka second phase. Na ka sarka kampun sange marlo ni ka jing thak kam ka thak pergi ani bisi ka mata ngin to. Bat ni le na ta isamla ki ji ki ba. Wat kam wat cham. Minum shane ben dan lady. Ubre ko kui ki bro. Ubre shon